ninjiye mu gikoko cya APR Football Club kuri kwimana. Iyi niyo basi ya Nyamukandagira mu kibuga mwabonye. Ahangaha intebe reba climatiser mbega gakonje mbega ubukonje. Iyi rero niyo bisi ya APR Football Club. Na bisi Mercedes Benz ni urimo uratembera muri bisi ya APR Football Club. Na buri ntebe iri icupa ry'ama zirimo rira angalia juu. Na climatiser. Iyi ni climatiser. Ndege ya chini. Na wagira ngo wagira ni indege aho umuntu ashyira umuzigo we. Ya papa. Irimo na frigo? Ya papa. Iyi niyo rero urimo uratambagira muri bisi ya APR Football Club nshyashya Mercedes. Ahangangeze inyuma hano mu mafridge. Hano ubwiherero. Yego. Bivuga ko urugendo abakinyi barimo nta mpamvu yo guhagarara ngo shoferi duhagarare twihagarike. Ntago bishoboka ntabyo bishoboka. Ntabyo. Nuko birangirizamo hanga. Iyi niyo bisi ya APR Football. N'uburiri burimo? N'uburiri hasi. Umushoferi wa kabiri agomba kuruhuka. Buri hehe bwo? Buri hasi? Hasi. Iyi rero niyo itwara abantu bangahe? Imodoka irazamuka 54. Abantu 54. Iramanuka ikanazamuka. Ikica ariko gikikaga. Ikanazamuka. Ariko barayizamura. Barayizamura. Cyane urabona ko degré Celsius 26. Kandi fite naho barira iyo bagiye gubasera. Doredo. Barira hanga. Yakana akantu ko kuriraho. Kuno gutereka ibyo ukarya. Abantu 54 bicaye neza. Ibyo kunywa. Ndi mwihariko ifite nuko hano ufunga ku buryo ushobora gukora iki dore ubu warafunze kabisa. Ino modoka rero ni APR Football Club. Ngiyi rero indege y'ubutaka ya APR irika ikongera kazamuka. Driver ngara hano hari uburirira. Uburiri aho umudereva wa kabiri ashobora kuba yagira. Iyi rero ngiyi bus ya APR Football Club. Ngiyi abafana ba APR ngira ngo murabona imodoka equipe yanyu izajya igendamo. Bona yuko kabisa ni ubwoko bwa Benz. Umukunzi wa Nyamukandagira mu kibuga aho ngaha rero ngo abarimo uburiri bwa driver wa kabiri. Uburiri burimo na telefone. Nibereke nayo. Ngaha niho driver wa kabiri aryama. Cyangwa umuntu wese washaka kuruhuka undi akaza kumwakira. Kandi akabavuga no afite hariya cyane kabisa. Asante sana kabisa. Ngiyi rero basi ya APR. Basi nini ndende twara abantu 54 bicaye. Nta kibazo. Ngiyi rero ubwo niyo abakinyi ba APR. Ese barayitahamo batanye igikombe mu kanya bagiye kuba bakina n'ikipe ya Rayon Sport. Iya APR izagigena mu buri munsi. Ibyo rero